Ақтау негізі İzmir қаласына оқсайды. Біз біргеміз, тіліміз бір, тіліміз бір. Bizde aytıladı Kazakistan bizden ata jurdumuz деп. Mangistau halkına көп рахмет. Здравствуйте, уважаемые зрители! В рамках празднования 1 марта, Дня благодарности, мы организовали подкаст с Сельчуком Бей, который является директором Grand Hotel Victory. Здравствуйте! Assalamualaikum Mangistau halkının turgunları. Birinciden kasiyetli Ramazanı mübarek bolsun. Келе жатқан алғыс күндеріңіз құтты болсын. Ақтау халқына құт, береке, молшылық тілеймін. Алғаш Маңғыстауға келгендегі әсеріңіз қандай болды? Mangistau'a gelgenim buyursa осы майда 18 yıl boladı. Öte жақсы boldu. Жылылы қарсылады Mangistau halkı. Öz sululuğunu көрсетті. Aytıladı o süyüktü qala. Şınымен de Mangistau, Ақтау süyüktü qala. 10 aydı o жерде ömür sürüp atırmın. Вы сказали, что приехали сюда уже достаточно давно, больше 10 лет. Что больше всего вас впечатлило в Мангистауской области? Mangistau denizin men, halkın men, bana жылылық көрсетті. Benim osu Ақтауда қалғаныma әсерет көрсетті. Bana onаған жер. Негізі мен Türkiye memleketindenmen. Bizde İzmir қаласы var. Ақтау негізі İzmir қаласына оқсайды. Son үшін жақсы көрдім Ақтауны. Ömür sürüp atırmыз. Рахмет. Жергілікті халқының қандай ерекше қасиетін бағалайсыз? Жергілікті Ақтау халқының дәстүрі оңайды маңа. Өте жақсы, өте керемет. Қонақ жаю, жылылығы, сұлулығыма оңайды. Негізі osu жылылығы, сұлулығы 2025 yılında da öte keremet көрсетті. Bilesiniz 2025 yılında Ақтау Medeni Astana boldu Türksay. Öte жақсы қарсыладық. Osu жерден de beri başçılarga көп rahmet aytam. Ақтау қаласını бүкіл alemge көрсеттілер, reklama jasadılar. Buyursa indi Ақтау қаласы turizm bolup atır, öte жақсы turist kütüp atırmız. Kakraz bizde gasinsa bolup inşallah 2026 жақсы кетет деп ойлаймын. 2025 год, который был объявлен Актау столицей тюркского мира, в вашей гостинице много ли побывали разных людей? Da әрине Гасинсада көп artistler boldu, көп turistler boldu, Türkü memleketlerden gelgen konaklar boldu, öte жақсы boldu. Өзге елге келіп кәсіп жүргізу сізге қиындық болды ма? Қиындық болған сәті елге қайтып кету ойыңызда болды ма? Осы сәті райыңыздан қайтуға не түрткі болды? Негізі болған жоқ, неге десеңіз, biz birgemiz, tilimiz bir, tilimiz bir. Bizde aytıladı Kazakistan bizden ata jurdumuz dep. Sonuçun erine her yerde kıyındık boladı. Bırak sabırlı bolu gerek. Bu da ya şükür. Sabırlı bolup osu jerge keldim. Buyursa men Ақтауға 18 yıl burun geldim. 2 yılda Atrova'da ömür sürdüm. Yani bulay qaraganda buyursa osu mayda Kazakistan'a ömür sürgenime 20 yıl boladı. Yani kıyındık her yerde var. Bulay aytıladı. Eğer жақсы görsen kıyındık görünmeydi. Eğer жақсы görmesen o kıyındık sırası çıkadı. Алғыс айту күні қарсаңында өзіңіз өсіп өніп өмір сүріп жатқан жеріңіз Маңғыстауды бір ауыз сөзбен сипаттап жүрек жарды тілегіңізді айтсаңыз болады. Alqız günü kutlu olsun. Benim Ақтау halkına algısım jeksiz, şınымен de. Algız günü öte жақсы boladı, onaydı bana. Bär adam bärinden amandasadı, şararlar ötedi, konsert boladı, öte жақсы. Algız günü kutlu olsun. Рахмет. Men negizі 18 yıl burun geldim Mangistau'a, Ақтауға. O gezde köp Rusça bilmeydim. Negizі bär adam Rusça söyleydi. Men Kazakçanan tel öğrenip geldim.
Men o кезде restoranda menajer bolup cümüs yasadım. Osu Mangistau'da öylendim, balalı boldum. Sosun hazırki Yesenov Üniversitesi'nde magistra bitirdim. Hazırki tanda da MBA okup şatırmın. Hazırki tanda Grand Hotel Victoria'nın direktörümün. Yani Mangistau benim için jeksiz. Yani sözüm yok. Jitbey jatır. Nege deseniz 18 yıl ömür sürüp şatırmın Mangistau'da. 5 balam var. 5 balam da Mangistau'da boldu. Yani aytıladı o doğan jermi, toygan jermi. Yani şunu mende toygan jer. Osu жақта doyup atırmın. Mangistau halkına köp rahmet. Kay kezde de kolda bildirip birligini көрсетүү üçün Mangistau halkına algısım şeksiz. Спасибо, что были с нами, уважаемые зрители. А мы поздравляем вас с 1 марта, Днем Благодарности.